muteze amatwi radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turabashubuje kandi tubahaye ikaze nk'uko mubizi radiyo ijwi ry'Amerika ni kuri FM 104.3 mu Rwanda, turi no ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Muri kumwe na Thomas Kamirindi nanjye Timu Ishimwe, mbahaye ikaze muri amakuru. Amakuru rero, EAC umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba yatangiye gutekereza ku itegeko nshinga ryawo. Umurundi, Umuganda, Umukenya, Umutanzania, Abanyarwanda duhurira kuri byinshi gusa n'umuryango umwe. Ubure twifuje yuko ukwandikwa itegeko mu buryo bw'ubuhinga, atategeko bujya nta gikorwa. Serge Ndikumana akuriye abahagarariye Uburundi mu itsinda ry'abahanga ba EAC rero barimo babonana n'abanyagihugu biga umushinga w'itegeko nshinga rya EAC. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abadepite bazaba abashinjacyaha ba President Trump muri Sena bamenyekanye. Ukraine irasaba Iran agasanduku k'umukara k'indege yayo yarashwe n'igisirikare cya Iran. Mugumerero ku maradiyo yanyu, ariko nimujye no ku rubuga rwacu rwa internet wa3 radio yacu voa.com mukurikire aya makuru ko tuyabagezaho. Amakuru tuyahere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umuyobozi w'umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko Congress Nancy Pelosi yatangaje amazina y'abadepite bazaba abashinjacyaha mu rubanza rwa impeachment ya President Trump muri Sena. Iri tsinda rigizwe n'abadepite 7 bose bo mu ishyaka ry'abademokrate, rikuriwe na depite Adam Schiff wo muri leta ya California, asanzwe ayobora kandi komite y'umutwe w'abadepite ishinzwe inzego z'ubutasi. Ririmo kandi depite Jerry Nadler wo muri leta ya New York, asanzwe akuriye komite ishinzwe inzego z'ubutabera. Abandi ni Zoe Lofgren wo muri California, Hakeem Jeffries wo muri New York, Val Demings wo muri Florida, Jason Crow wo muri Colorado na Sylvia Garcia wo muri Texas. Nk'uko ababisesengura babisobanura, aba bashinjacyaha b'umutwe w'abadepite ni bacyo ugereranije na 13 bari bahagarariye uyu mutwe w'abadepite rero wa Congress mu rubanza rwa President Bill Clinton mu 1999. Baturuka kandi mu moko atandukanye, kandi n'abagabo n'abagore ubagereranije nabo bo mu giro cya Clinton mu 1999, bo bose bari abazungu kandi bari abagabo gusa. Ku gicamunsi iri tsinda rirageza ikirego cy'umutwe w'abadepite kuri Sena ku mugaragaro. President Trump aregwa gukoresha umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite za politiki no gutambamira imikorere y'inteko ishinga amategeko. We avuga ko ari umwere ko nta cyaha yakoze, ariko rero kugeza ubu ngubu ntaratangaza ku mugaragaro itsinda ry'abavoka bazamuburanira muri Sena. Urubanza rushobora gutangira kuwa 2 w'icyumweru gitaha. Mu Bufaransa, urukiko rw'ubujurire rw'i Paris uyu munsi rwasuzumye icyifuzo cy'ababuranira umuryango wa Perezida Juvenal Habyarimana, basabye ko icyemezo cyo kuburizamo ikirego ku bakekwaho kuguranira indege ye cyasubirwamo. Veniste Nshimiyimana mu biro by'ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza araduha. Turihuse gatoya, muratubabarira, twari turi mu makuru yo hirya no hino ku isi. Iyo nkuru turaza kuyigarukaho, ubwo timu tubwire iby'agasanduku k'umukara k'iriya ndege yo muri Ukraine. Igihugu cya Ukraine kuri uyu wa gatatu cyasabye Iran agasanduku k'umukara kerekana ibyabereye mu ndege igihe ikoze impanuka. Ni nyuma y'indege ya Ukraine yarashwe n'igisirikare cya Iran kivuga ko ari impanuka. Umuyobozi w'ikigo cy'ubushakashatsi n'amaperereza y'ibyaha ndengakamere kiri i Kyiv mu murwa mukuru wa Ukraine, Bwana Alexander Loven, yabwiye itangazamakuru ryo mu gihugu ko abahanga mu bijyanye n'amaperereza bo mu gihugu cya Iran bateganijwe kugera i Kyiv, umurwa mukuru wa Ukraine, uyu munsi kuwa gatatu, bagatangira amaperereza kuwa mbere. Abaperezida b'ibihugu byombi, Vladimir Zelensky wa Ukraine na Hassan Rouhani wa Iran, bemeranyijwe gukorana hamwe ngo harebwe icyateje impanuka hifashishijwe agasanduku k'umukara. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron nawe yemeye inkunga y'igihugu cye muri iki gikorwa.
iyi mpanuka yaguyemo abantu 176. Irani yatangaje ko iyi ndege yaguye kubera ikibazo cya tekiniki, nyamara iza kwemera ko ariyo igisirikare cyayo ari cyayihanuye. Ihanurwa ry'indege ryabaye inyuma y'ibisasu bya misile Irani yarashe ku birindiro by'ingabo z'abanyamerika biri muri Iraki nyuma y'urupfu rwa General Qasem Soleimani rwakuruye umwuka mubi hagati ya Amerika na Iran. Noneho tujye muri Sudani, aho leta itangaza ko irimo ishyikirana n'abasirikari ejo bundi bigaragambije bararasa mu kirere, barashe mu bigo by'abasirikare bakoraga mu nzego z'iperereza zari zikomeye cyane kandi zitinywa cyane ku butegetsi bwa Omar Bashir wahiritswe ku butegetsi rero n'abasirikari, ubutegetsi bujya mu basivile nyuma. Geoffrey Mutagoma araduha ibindi kuri inkuru. Urusaku rw'amasasu rwaraye rwumvikanye i Khartoum mu murwa mukuru wa Sudan kubera kutumvikana hagati y'abagize igisirikare. Ibyo byongeye kwerekana uburyo bwo gukura ubuyobozi bw'igihugu mu maboko y'igisirikare bukegurirwa abasivile bikigoranye. Umuvugizi wa leta y'inzibacyuho muri Sudan, Faisal Mohammed Salih, yavuze ko ayo masasu yarashwe nabo mu mutwe w'abasirikare bashinzwe iperereza ry'igihugu. Uwo mutwe wari ushyigikiye cyane Omar al-Bashir wahiritswe ku butegetsi mu mwaka ushize. Yahirwa ku butegetsi, uwo mutwe wabaye nk'uhawe akato usimburwa n'uwitwa Rapid Support Forces. Hari amakuru avuga ko abasirikare bo muri uwo mutwe barashe mu kirere mu rwego rwo kwinubira ko basezerewe ku kazi kandi batishyuwe imperekeza. Salih yavuze ko abo muri uwo mutwe barashe mu kirere bari mu bice binyuranye by'umurwa mukuru Khartoum. Ubutegetsi buravuga ko hatangiye imishyikirano igamije gukumira ubushyamirane bushobora kuvuka. Muteze amatwi radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Dukomeje kubagezaho amakuru yo hirya no hino ku isi, rero nituyarangiza turajya mu biyaga bigari nk'uko mubizi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Mohammad Javad Zarif kuri uyu wa gatatu yavuze ko amasezerano mpuzamahanga yo mwaka wa 2015 arebana n'ibitwaro bya kirimbuzi mu gihugu cye azaterwa n'ibihugu by'i Burayi nyuma y'uko bitatu muri byo bishinjira no kwica amahame ngenderwaho. Avugira mu nama yararimo mu gihugu cy'Ubuhinde, Bwana Zarif yagarutse ku birego bimaze igihe cyo kudahuza amasezerano ku bukungu n'ibihugu by'i Burayi, avugamo ibura ry'isoko ry'ibikomoka kuri peteroli n'iyimurwa ry'amakompanyi ya Iran muri ibyo bihugu. Yakomeje avuga ko ubukungu bwabo bwazambye kandi nta kosa Iran yakoze. Hanyuma yibaza niba amamiliyari menshi y'amadolari bahombye bazayasubizwa. Ati, nidusubizwa ayo mafaranga twahombye nzakora uko nshoboye ibyazambye bisubire mu buryo nta gushidikanya. Muri iyo nama kandi ibihugu nk'Ubwongereza, Ubufaransa hamwe n'Ubudage mu itangazo bakoreye hamwe ku munsi w'ejo wo kuwa kabiri bashimangiye inshingano zabyo ku masezerano y'ibitwaro bya kirimbuzi, banakuraho ibihano byo mu rwego rw'ubukungu byari byarafatiwe igihugu cya Iran, banemeranywa kongera gukorana ubucuruzi. Hari amasezerano kandi yari yasinywe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa hamwe n'Uburusiya abuza Iran gukomeza gukora ibitwaro bya kirimbuzi, bityo Iran igakurirwaho ibihano byatumye ubukungu bwayo buzamba. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya ahangayikishijwe cyane n'igabanuka ry'abaturage b'igihugu cye, yatangaje uyu munsi ingamba zigamije kubongera. Nanone twongere twumve Mutagoma Geoffrey. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya arasaba inzego z'ubutegetsi z'igihugu cye gukora ibishoboka byose kugira ngo umubare w'abagituye wiyongere. Yabivugiye mu ijambo yagejeje ku bagize inteko ishinga amategeko y'Uburusiya, avuga uko icyo gihugu gihagaze muri iki gihe. Ijambo rye ryibanze ku bibera imbere mu gihugu, ryasabaga abadepite gufata ingamba zo gukumira igabanuka rikabije ry'abaturage. Arasaba ko abana bavuka bakwiyongera kandi imiryango y'abakiri bato igashyigikirwa. Yavuze ko imiryango ifite abana igiye kuzajya ihabwa inyunganizi mu rwego rwo kuzamura umubare w'abatuye icyo gihugu. Ubu gifite abaturage bagera kuri miliyoni 147. Putin aravuga ko umushahara muke ari kimwe mu bibazo bituma umubare w'abaturage utiyongera. Uburusiya buracyari mu bihano bwafatiwe n'Uburayi na Amerika kubera ibikorwa byabwo muri Ukraine na Syria no kwivanga mu matora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo byose byatumye ubukungu bw'icyo gihugu buzahara, abaturage barabyitotombera ndetse bakora imyigaragambyo umwaka ushize mu murwa mukuru Moscow no mu yindi mijyi. Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mudusange no kuri YouTube VOA radio yacu, turi no kuri internet radio yacu voa.com. Mukanya n'amakuru mu biyaga bigari.
duhere mu Burundi. Abasirikare 12 bo mu mutwe w'ingabo urinda umukuru w'igihugu batawe muri yombi nyuma y'amasasu yumvikanye ku cyumweru Igitega, umurwa mukuru wa politiki. Mugenzi wacu Eloge Wirikaneza uri mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya yakurikiranye inkuru arayitugezaho ku buryo burambuye. Abo basirikare bahagaritswe ku munsi wa mbere w'indwi w'itariki 13 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2020. Amakuru y'ijwi rya Amerika ryaronse yemeza ko batawe muri yompi n'urwego rujejwe iperereza mu gisirikare cy'u Burundi. Isoko ryacu ryemeza ko bagizwe n'umukuru wabo Zakarini Nibigira afite ipete rya kapitene, igisongerezi gifite ipete rya Lieutenant Major Fabien Duwayo hamwe n'abasirikare bato bato. Isoko ryizewe n'amakuru y'ijwi rya Amerika ryahawe no kwifatwa ry'abasirikare rishobora kuba ryaturutse ku masasu yumvikanye ku kirimba cy'umukuru w'igihugu c'Igitega ijoro ryo ku munsi w'Imana rishira uwa mbere. Abafashwe bose baciye bajanwa kugirwa kw'amatohoza ku kirimba c'Ingozi mu buraruko bw'igihugu. Bamwe mu basanzwe bakurikiranira hagufi ikibazo c'umutekano ku mugwa mukuru wa politike Gitega babwijwe rya Amerika ko abasirikare batari basanzwe bakorera ku kirimba c'Igitega. Bemeza ko bari bahazanywe mu mpera z'umwaka bitewe n'ikoraniro mu muryango wa President Pierre Nkurunziza wari kugirira muri komini Taba iyo ntara ya Gitega. Barundi yataha kuri ico kirimbi nyuma y'ibikorana. Ubundi kirimba c'Igitega kirindwa n'abasirikare bava mu makambi y'ibatayo ya gatatu y'abakomando n'iya 22 ya blende ziri Gitega nyene. Gushika ubu ntibiramenyekana neza icaha canke amakosa bakurikiranwako. Igisirikare c'u Burundi ntaco cigeze kibivugako. Ijwi rya Amerika ryashimye kumenya ibijanye n'ifatwa ry'abasirikare rihamagara umuvugizi w'igisirikare Colonel Floribert Biyereke. Telefone ntiyitaba ariko mu nyuma yatwishuye ubutumwa ku rubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp. Yagize ati ayo makuru baguhaye siyo namba, nta bantu bafashwe, nta kintu nk'ico kizwi mu rwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi. Yongeye ko ati iyo hegereye amatora havugwa byinshi vy'ibinyoma vyo kuzimiza bene gihugu no gutera umutekano muke mu gihugu. Haraheze indwi zibiri umusirikare wo mu ikambi ya 22 ya Blende yari mu bacungera ikirimba c'Igitega atowe ikiziga ku musozi uri hafi y'igisagara ca Gitega. Bamwe mu bahaba bavuze ko yoba yariyahuye abandi ko yanizwe. Izi mpari zatumye atateka rya gisirikare ahambanwa. Umuryango namwe muhanye agateka kazina muntu nka Pacifique Ninahazwe atwashira hamwe Focode tacemewe mu gihugu ariko rikomeza amatohoza kubaburi burengero basavye ko ho amatohoza yimbitse. Amatohoza ya mbere yakozwe n'Inyamiramabi yo yerekanye ko yishwa nizwe. Ku itariki ya 3 naho ku kwezi haburi burengero umwe mu bacungerera ubuzima mukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare. Umuryango wiwe wabwiye itangazamakuru ko muheruka irya nyuma kuri iyo tariki avuga ko agomba ji wabo muri komine Ruyigi mu ntara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi mu karuhuko. Igipolisi cyamenyesheje ko catanguje amatohoza. Kuri ubu kiramaze kubona uduce yagira aracamwo gifatiye ku bibanza telefone yiwe yabonetsemwo ku murongo. Eloge Wirikaneza, Ijwi rya Amerika. Mu Bufaransa urukiko rw'ubujurire bw'i Paris uyu munsi rwasuzumye icyifuzo cy'ababuranira umuryango wa Perezida Juvenal Habyarimana basabye ko icyemezo cyo kuburizamo ikirego ku bakekwaho guhanura indege ye cyasubirwamo. Veniste Nshimiyimana mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza aratubwira iby'inkuru. Urugereko rw'ubugenzacyaha mu rukiko rw'ubujurire ruri mu mujyi wa Paris kuva ku gicamunsi kuri wa gatatu rurumva impande zombi ku kibazo cy'ihanurwa ry'indege ya Perezida Habyarimana muri Mata 1994, igikorwa gifatwa nk'imbarutso ya jenoside yabereye mu Rwanda. Uruhande rwa mbere n'urw'imiryango y'abaguye muri iyo ndege basaba ubutabera gutesha agaciro icyemezo cyafashwe umwaka ushize kuri 21 Ukuboza 2018 n'abacamanza bagenzi ibyaha by'iterabwoba Jean-Marc Herbo na Nathalie Pou. Icyo cyemezo kivuga ko nta ugomba gukurikiranwaho icyaha mu bakekwaga. Urwo ruhande rufite abantu batatu b'abanyamategeko barwunganira. Urundi ruhande n'urw'abakekwaho icyo cyaha ruhagarariwe n'abanyamategeko babiri. Mu gihe kingana hafi n'isaha imwe n'igice habanje kwibutswa ibyabaye, hakurikiraho ukumva impande zombi, nyuma umugenzacyaha wa leta akaza kugeza ku rukiko umwanzuro w'ibyifuzo. Ikimiryango y'abaguye mu ndege ishaka nuko urugereko rw'ubugenzacyaha bwakwemeza ko hakongera gukorwa iperereza ryimbitse cyangwa se hakabaho urubanza rwacibwa n'urukiko rwa rubanda. Gusa rero amakuru yizewe Ijwi rya Amerika ryabashije kumenya avuga ko umugenzacyaha yasabye ko urugereko rw'urukiko rw'ubujurire rwakwemeza
neza umwanzuro w'abacamanza Jean-Marc Herbo na Nathalie Pou, umwanzuro uvuga ko nta ugomba gukurikiranwa ukaba unyuranije n'uwari warafashwe n'umucamanza Jean-Louis Bruguière wemezaga ko hari abantu 9 b'ibyegera bya perezida w'u Rwanda Paul Kagame bagize uruhare mu guhanura indege wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Ariko ingingo z'amategeko yari yubakiyeho zanyeganyejwe muri 2012 n'impuguke zagiye gukorera iperereza mu Rwanda muri 2010 ziri kumwe n'abacamanza Marc Trevidic na Nathalie Pou. Mu cyegeranyo bakoze bemezaga ko ibisasu byahanuye indege byarasiwe i Kanombe mu kigo cya gisirikare cyacungwaga n'ingabo za leta y'icyo gihe. Ubwo hari hashize umwaka umwe muri 2009 akanama kayobowe n'umunyamategeko w'umunyarwanda Mutsinzi kakoraga iperereza ku ihanurwa ry'indege ya perezida Habyarimana kemeje ko yarashwe n'intagondwa zashakaga kumwikiza ngo kuko yarazibangamiye. Nubwo umucamanza Jean-Marc Herbo yeretswe muri 2018 icyegeranyo cyakozwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda cyemezaga ko indege yarashwe n'abasirikare b'umutwe wari w'inyeshyamba za FPR Inkotanyi, Jean-Marc Herbo yaba yarasanze imyanzuro idahwitse maze yanga gutangiza irindi perereza. Nibutse ko muri 2006 umucamanza Jean-Louis Bruguière amaze gusohora impapuro zo gufata abantu 9 b'ibyegera bya perezida Paul Kagame, leta y'u Rwanda yahise icana umubano ushingiye kuri ambasade n'Ubufaransa. Imirimo y'urugereko rw'ubugenzacyaha mu rukiko rw'ubujurire irabera mu muhezo, icyemezo kikaba kizashyirwa ahabona nyuma y'iminsi itari mike. Venuste Nshimimana, Ijwi ry'Amerika, Londres. Urakoze Venise Nshimimana. Mu karere ka Gicumbi, intara y'amajyaruguru y'u Rwanda, umugabo witwa Nyirinkindi Isa amaze amezi 3 yaraburiwe irengero. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rwabwiye Ijwi ry'Amerika ko rwakiriye ikirego cy'umuryango we. Eric Bagirubusa yakurikiranye iyi nkuru. Mu kiganiro yahaye Ijwi ry'Amerika, Madame Furaha Mukafaranga yavuze ko yabuze umugabo we kuva ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 10 mwaka ushize wa 2019. Mukafaranga utuye mu kagari ka Kigabiro, umurenge wa Bukure mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda, avuga ko abaturanyi baribo babanje kumubwira bakekeranya ko umugabo we bwana Isa Nyirinkindi yaba yabuze. Abo nabo ngo babishingiraga ku kuba umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kigabiro Madame Beatrice Uwamariya yarahamagawe n'umuntu ngo amubaza imyitwarire ya Nyirinkindi watwaraga abagenzi kuri moto. Ibyo ngo byateye Mukafaranga kubaza gitifu w'akagari, maze nawe ngo amwemerera ko koko yavuganye n'uwo muntu wakoreshaga telefone ya Nyirinkindi. Mukafaranga yabisubiriyemo Ijwi ry'Amerika. Ubwo rero ngewe nabimenye nk'uko bari mu isantere nyine bamwumvisha avugana n'uwo muntu, yaje ambwira ati ariko umuntu wawe ibyo byose bamufashe. Aho kugira ngo ngewe numve amakuru yakambaze uwo bahamagaye numve. Ngewe narabyutse njya kumureba ndamubaza, arambwira ati yewe ati uko wabyumvishije, ati kubera ko babivugiraga mu bantu benshi uko mvuga banyumva, ati nuko nguko byagenze nawe asubiramo nk'uko mbikubwiye. Mukafaranga avuga ko nyuma yo kumenya amakuru y'ibura ry'umugabo we yatangiye kumushakishiriza ahantu hatandukanye, harimo no mu buyobozi bw'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Nyine yavuye mu rugo agiye mu kazi i Kigali, noneho ahageze ngo afatwa ngo n'umuntu. Uwo muntu rero wamufashe ahita ahamagara gitifu w'akagari ariko akoresheje telefoni ye nyine. Noneho aramubaza ati se wowe umvugisha urinde? Undi aramubwira ati ngende umupolisi ukorera kuri sitasiyo y'i Nyarugenge. Noneho ubwo uko yakamubwiye yamubajije utubazo twinshi, amubaza ngo ese ngo uyu muntu wawe ngo umuzi ati njye ni umuturage usanzwe asistanzwe nzi ko ari umumotari usanzwe dutwara. Ati se yaba yarabaye umusirikare? Ati hoye ntabwo yigeze aba n'umusirikare. Ati narokoze defense ntiyigeze aba arokoze defense. Ubwo arangije aramubwira ati amakuru nashakaga nayo, ahita akupa telefone. Ubwo rero nta kindi nakoze, naratashye ngeze mu rugo numva ko ari ngombwa guhita mbishyikiriza RIB. Kuwa mbere nibwo yagiye kuri RIB y'umurenge nyine ndabibabwira, barambwira bati genda buriya tuzareba tuzamenya amakuru tukubwira.
mu gushaka kumenya koko niba umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kigabiro mu karere ka Gicumbi yarahamagawe n'uwo bivugwa ko yamubwiye ko yari umupolisi kuri sitasiyo ya Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, twashatse umunyamabanga nshingwabikorwa kuri telefone ngendanwa ye ntibyadukundira. Gusa hari andi makuru twamenye ko ari mu kiruhuko cy'akazi. Bwana Sylvestre Nkundabera, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bukure mu karere ka Gicumbi, yaduhamirije amakuru ko Bwana Nyirinkindi yavuze kandi ko bamenyesheje inzego z'umutekano. Iyo tubuze umuntu w'umurenge dufata amazina ye twashyikiriza polisi kugira ngo izakurikirane. Polisi hari icyo yari yabatangariza kuva mwabikora? Ntacyo yabatangariza, ubwo baracyakurikirana. Undi muyobozi mu murenge wa Bukuru utashatse kumvikana mu itangazamakuru yatubwiye ko koko mu nama z'umutekano bakoraga mu bihe bitandukanye, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kigabiro yatangaga raporo z'uburyo yahamagawe n'uwo wamubwiraga ko ari umupolisi amubaza ku myitwarire ya Nyirinkindi. Kubera impamvu z'umutekano we yadusabye kubika imyirondoro no kumuhindurira amajwi. Umuntu wari wamufashe niwe wahamagaye igifu akagari abazi imyitwarire y'uwo bita Nyirinkindi Isa, tumubwira ko nta kibazo abana n'abaturage neza. Kuva icyo gihe rero uwo nguwo yahise akupa telefoni ntitwongera kuvugana nawe, ariko yaduhamagaraga n'ubundi akoresheje nimero ya Nyirinkindi Isa. Kuva icyo gihe ntabwo twongeye kumuca iryera. Amakuru yaje natwe twagendaga twumva gutyo bavuga ngo ari kuri sitasiyo ya polisi iri i Kigali. Ubwo rero nayo twakomeje gutegereza twifashisha na polisi kugira ngo budufashe gushaka uwo muntu. Tuvugana n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB kuri iki kibazo, rwatubwiye ko rwakiriye ikirego kandi ko ruri kugikoraho iperereza mu ibanga. Madame Marie Michel Umuhoza ni umuvugizi wa RIB. Nasanze ikirego twaracyakiriye, yego, ndetse n'iperereza ryaratangiye, irimo irakorwaho. Ariko ku buryo mwaba muzi aho aherereye se? Ibikorerwa mu iperereza bikorwa mu ibanga, ntabwo twabitangaza, ariko uregwa we babimubwira, ariko barimo barayikoraho. Naho Madame Mukafaranga we agakomeza gusaba inzego zibishinzwe ko zamugaragariza irengero ry'umugabo we. Basaba ubufasha kugira ngo amudushakishirize. Ese ubwo mufite icyizere ko yaba ariho? None se ko twabibwirwa n'iki? Nyine kubera kwiringira Imana ubwo turumva ko ariho. Kuva Bwana Nyirinkindi yabura, umuryango uvuga ko na moto yatwaragaho abagenzi batazi irengero ryayo. Kuva mu mpera z'umwaka ushize kandi wa 2019 kugeza n'ubu hakomeje kumvikana bya hato na hato ababurirwa irengero imbere mu gihugu. Bamwe banafatwa imiryango yabo ibibona, ariko inzego zikavuga ko bitazwi aho baherereye. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Ijwi rya Amerika. Noneho tugiye muri Afurika y'Uburasirazuba, aho umuryango yase umaze gushyiraho itsinda ry'abahanga bo gutegura itegeko nshinga rizagenga Leta Zunze Ubumwe za Afurika y'Uburasirazuba. Batangiye guhura n'abaturage b'ibihugu bya yase kugira ngo bababaze ibitekerezo byabo kuri uyu mushinga w'itegeko nshinga. Muri iyi minsi aba bahanga bari mu Burundi. Serge Ndikumana akuriye abahagarariye Uburundi muri iri tsinda ry'abahanga. Yaganiriye na mugenzi wacu Diane Ninahazwe, arasobanura aho ibikorwa byabo bigeze. Umugambi wifuzwa n'abakuru b'ibihugu kuva mu nzego zitandukanye, haba inzego z'abashikiranganji, inzego z'abahinga n'urwego rukuru rw'abakuru b'ibihugu, byariyumviriye bashika ku ntumbero y'uko hoba ukwandika ibwirizwa shingiro ryoza rikuza itegeko rihari rigenga umuryango bita treaty. Na kare burya Umurundi, Umuganda, Umukenya, Umutanzania, Abanyarwanda duhurira kuri byinshi cyane gusa n'umuryango umwe. Ubu rero twifuje yuko ukwandikwa itegeko, kuko mu buryo bw'ubuhinga atategeko burya nta gikorwa. Mugejeje hehe ubu none? Dutanguye itsinda novuga rigira gatatu. Itsinda rya mbere kwari ukumvikana neza ukuntu iryo bwirizwa shingiro ryo kwandikwa. Itsinda rya kabiri kwari kurondera inkingi twose, inkingi hafi 6 zizokubakirwa ko uwo muryango, tugenda twishimikiza ivy'uburangaburabwenge twakuye mu yindi miryango hirya no hino. Itsinda rya gatatu ni iryo kubaza abenegihugu ivyumviro boduterera, tukaraba amakenga boba bafise mu Burundi. Nicyo gihugu ca mbere gitanguye. Hanyuma tuvuye
mu gihugu cy'u Burundi tuzasiga mu gihugu byose gushika tubirangije ni umwanya igikorwa gishobora kumara umwanya w'amezi 6 w'amezi 12 bivanye n'uburyo tuzoza turaronka. Umuryango umwe bwa Afrika ugizwe n'ibihugu bitandukanye, icari cyo cyose cifitiye ibwirizwa nshingiro ryacu. Ni ikintu kizokoroha ko muhuriza hamwe mukavuga muti irino bwirizwa nshingiro ryogenga ibihugu byose biri muri aka karere. Ntibizokoroha, ariko jewe naciye umwibutsa mvuga nti naho ibyo benshi ntakikora. Igikomeye ca mbere ni uko dufise intumbero nyamukuru yatanzwe n'inama y'abakuru b'igihugu bigize akarere ka Afurika y'ubuseruko. Ico nico gituma ibintu nka byose n'ivyo bigumye bizokoroha, kuko abadutumye igikorwa nk'abahinga nibo bene co ni ukuvuga nibo bahagarariye ibihugu. Abo rero baragiye hamwe baravuga bati reka dutere intambwe, turavye aho tugeze birakwiye ko dutera intambwe tukagenda ku muryango ugenda ugana umuryango umwe wiyunze. Murabona barabonye yuko abantu bagiye hamwe bagira ingufu nyinshi bagashika ku bintu ngirakamaro kandi byihuta. Burya iyo ushaka kugenda wihuta urijana, ariko iyo ushaka kugera kure ujana n'abandi. Uno musi mu ntara ya Ngozi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yakiriye uwo murwi, yahaye umubonano uwo murwi w'abahinga bari ngaho mu Burundi. Yababwiye yuko igihugu kibanye cy'u Rwanda yavuze ko kitabaniye neza u Burundi bishobora kuba imwe mu ntambamye kudashirwa mu ngiro y'uwo mugambi. Nk'abahinga bariko barawutegura muravyibaza kwiki? Ibyo ni cyo mukuru cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yavuze, nibyo yagarutse ku ncuro zitari nke igihugu kibanyi cyateye igihugu cyacu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Rwanda rero twahoze tubana neza, ariko ubu hariho akaciyemo, ariko twibaza yuko abahinga bariko bararaba ukuntu vyogenda. Ibwirizwa nshingiro tuzokwandika turizera neza ko izoba ririmwo ingingo zitari nke zituma aba bana biba ngombwa ko babana neza. Ego, imbere ko tubandanya kino kiyago kuvyibwirizwa nshingiro, reka mbanze nibutse gato kuri ivyo vy'ibitero muvuze u Rwanda goba gwaragize mu Burundi. Ubutegetsi bw'u Rwanda bwo kwijuru rya Amerika bwakomeje kubihakana akatari gake. Nuko rero hanyuma hambavu y'iyo ntambamye icuka kitari ciza hagati y'u Rwanda n'u Burundi, hariho nibindi mwifuza gushikako nko gushaho amaheramwe, guhuza imipaka, kuba isoko rimwe mu bwisanzure n'ibindi. Ariko uwo mugambi nawo nyene harabibaza bati uzoshoboka gute mu gihe Uganda n'u Rwanda bitagenda neza, u Rwanda n'u Burundi ntibigende neza? Ntimumva ko impinga ikiri ndende icari cihutirwa kwa rukubanza gukura ico cuka kiba imbere yo kuja muri iyo migambi itandukanye? Nivyo nk'ubu ico duha Imana ikadufasha, nk'icyo kibazo hagati y'u Rwanda n'Ubuganda kikava, ikibazo hagati y'u Rwanda n'Uburundi kikava. Twebwe n'abahinga twaba twugururiwe imiryango mu buryo budasanzwe, kuko ni intambamyi, nimwe mu ntambamyi yotuma igikorwa twebwe tw'abahinga cyo kwandika ibwirizwa nshingiro gica kigenda buke buke no kunadindira kikanadindira. Mbega u Rwanda rwarungitse abahinga ngaho i Burundi kugira ngo bifatikanye n'abandi mu gutegura ivyo bikorwa bitandukanye? Oya, nibaza ko abagize ngira ngo utugorane inkuru twaronse nuko bashobora kuba barondeye impusha batevye, hanyuma bigaca bituma ngira ngo inzego zitanga impusha zidashobora gutanga izo mpusha mu mwanya ukwiye, ntibashoboye gushika mu nama y'uno munsi. Diane Ninahazwe na Serge Ndikumana turabashimiye. Nibutse ko Ndikumana ari mu itsinda ry'abahanga ba IAC barimo rero baganira n'abanyagihugu mu Burundi, igihugu babanjirijeho, kugira ngo barebe uko bazategura umushinga w'itegeko nshinga rya IAC. Mbibutse kandi ko Nancy Pelosi, umuyobozi w'umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatangaje uyu munsi amazina y'abadepite bazaba abashinjacyaha mu rubanza rwa impeachment rwa Perezida Trump muri Sena. Ni 7 bose n'abademokrate, bakuriwe na Depite Adam Schiff wo muri Leta ya California kandi usanzwe ayobora komite y'umutwe w'abadepite ishinzwe inzego z'ubutasi. Harimo abagabo 5 n'abategarugori 2. Uyu munsi ikirego barakigeza ku mugaragaro muri Sena, hanyuma Sena ishobora gutangira urubanza ku wa 2 w'icyumweru gitaha
kuko kuwa mbere ho hazaba ari konje hano muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ni ku munsi wa Martin Luther King. Mwese inshuti z'ijwi rya Amerika turabashimiye cyane kuri mikoro mwari muri kumwe. Nanjye Tim Harris ishimwe. Na Thomas Kamirindi. Maze rero mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro bya radio yanyu ijwi rya Amerika. Murakarama.